aba emfa emra na menim so asemwe me kai mirim fida papa meni obi kwaye adwuma na ekowie se radio adwuma ya okay mama akwa abansa akosia na ti say bibi aboko bibi adedi okay me mo akwa babium okay PS no Apostle Paul Kofi Ajekum enso ewa ha oba no mukase hima nso boni chidom papa akwa aba bejusu awura miura na ho ti say adom aba na miura no o kan sa na mi ma shebe hey akwa aba ko fra mo se sa papa no ho no ye ma no nwu na mje o se papa no ba o show no so no tofi ye ma no nwu na mse ha ne mo kan kire nyankopon na o mo no ho ba amaye o se adwene woni tirimu no no den papa me sanso mo akwa ba biem bejusu amu mo ga se ma mo akwa ba ma me no yeah mi ma mi oh mi anu me ha na hwan ba jo ma na ho ti say ya da rade ase papa se na me ka no ye ton adwuma bi ana ye wom okay na ehu be hia se ye di akiri okay ekokope adwuma ni bi right fisa adwuma no amu ne ewo fa ne se ewo so mpa hai no de Tofiakwa na ya ton management ha na ya ton na ba bi a ekọ no ewo se ye di akiri kobi okay na se radio stations se what say ya ton wan crofo mo chance pa technicians because omo de omo na mfidie no ho ne ma ne sa ne ma no omo hwe so nti ebi wo ha nipa obeto no se ebetutu afiri ba bi e wo no a omo ne tutu enti na wo so odi akire ekọ ne hyehye na ye de se ne wo na technician ba kokonya opportunity na e wo se ye baba ye adwuma ni bi na sa management no nso no papa ba ko sa na otie sa radio no ana o se Tofiakwa de ehia no ha that's right papa ni tia wa mu ni se komodie no na akwa no no ye technician na se me a kire adwuma wura no ankasa ana adwuma wura no so ono oye ka obi nka bi so na ja odi ni sika no akoto na niema na die wo mu an se papa no ebisa se na akwa we why ne dan ni nyina so ani se ba bi ane ye wo no na obo time bi na yade bae ono hododo no kakra na me be hye ho me be ye na dwuma ma no bana management ni hunu se yese mi mo meye bada no kra no ye ko ho a kopem se nti ase bi be ye adwuma kakra sa na trimu po ho na anche no so yi na di ewi ase yese bodu anka aboa na achi a konfo na nka se kura na be ka na chi na obepa adwuma na nyame so ade obeye sa adwuma na obepe no na ye menua de a sa adwuma na obepe no mo ye interview no mitim na edru no so no opie papa opie yo hu mi no ne yembe no uhu se nipa da sani ye mu ahye no no ne yembe no pa ne ye mu ahye no ne yembe no pa na ade so anyame be ye wo trance ya asma me kan ni se papa we a watrase no menim na djuma enhia se ye ni interview mo me yemfa no yehu enhira asem we mire mfida yehu enhira ye wie ye no obebu manim nkotodwe na ni so wuro no be ma panyi pa o ndi papa e ma meti ase se na menim so yi no me tu wa wutie me for say that's right nipa bia obehia no ye ni yi o china semuntra e bia na wakwa akoto no wo ba bia wo hia na mo a no kwasempa papa me da se da wo yisu awozia e wi ase abrabo akontu no e sa na ti o e toda
Wona wo fudua wo hia wo no. Wo sane a. Wo besan hia wo mo. Enti wo hu nipa aya hwe nipa yi. Na obi ahohia. Akosi ayen kosua hunu so na ene de wo de mayen wo ngoma wato ni din se bewie Israel nyankopon ko a na enimu no wada Roma famaye Awusiafo nanso biom yasanso aba eye sebewie na sebewie nso de nyankopon ye ohata hoyi ono nko ani nima de chiemu nsem sisi akoda friend sentensere wo bra no de ene na eku pa ogusuwa epem ko nanim yi a wari ata se yere so pa so a obehwe papa de naba eno na baabi a wokoso ye no akwa pie mu se nkrofo no akoto wo mu no wo so kra ni pa bonefo enti na wo se baabi aduru no akoda no dwane gye ne kra nkwa na ekwan ye obefa so obekọ no ekwan so ni asem no nyina ye sebewie ya na ene ye ba behwe sentensere obetumi akomponi anana brabo no ekura na se wa no de beso ye hye de na se na minim ampa entensere hu se ku no akwakotomu no ni pabonefo no ana wofa adwene bi se obefiri kuro no so na ekwan ya obefa so obefiri so no obekra se okono akwakoja ne nan okosara da nanom aja menu mienu dia dance se so obi kwakoja ne nan a enye dan ya ni pakro be kwakoja no kra no woni ni nwura se aja nan ne so enti akoda no fa asa adwene no kra empanyifo no yese opeso okosara na nanom ba emom yenso mema na ko nemom omde enipa mienu bedi na chi ba ko bedi nanim na wahwe kwan mama no na wofoforo nso adi na chi ahwede efre chire ba na wabro mu kan asasem no kira akoda no nyame anim ni ha no de na nso nipa wabo ne tiri mu poso obeye bibi no wo ye ne den wo beye ntintin sere ko ajanan ne so ema otisu nyina wo kaka nini nyame so domo no ema ne hu aba bia na de ajanan ne so ewa pa no to wo na te kwani mu ba ko so ema ne bu hwefom na yesa ba ko aka de ne yetoma mento pa wankumi amekum saa na ebeko no ti wode ne kakran enya ne ti didi mu a wode dwane free ekura no ase na sabre na no wo dwane ne nyina no na akwa ba ko no a ono so aka no atie mo mane manfo no so ehunu se entensere dwane enti wo mo yese wo bedi akoda na chi ema entensere de ne saa kopie abomofo bi so okokodruye ema won mo gene fel so bisa na sa den na akoda ketwa wonnam kwa ebretuo mu sese a efifrefri ne saa ebusua na asem na homete enti wakana kosam de kire wo mo baabi a wo firi a wo ba de enti amana bedru akura na se ene mu nsem bebre ema won mo ye ne se wo so ba be panam wo nwuram ene so mo dia be hia ntensiri na wo de ne be ko makura na akoda no akotena ho kakra se ne ho mo na adwane ne free ne ho a ana sesan so ba bie mu a na wo be ko a wasan so akọ nti wo de ne kokro bi e friend se ahyiaye so eho no mo de akoda ne ko na wo mo de ne ko ye no kotena ho kakra panyimfo se eho bi penti na abo aserewa wogene ba agura no ayi nani ato nchen adan na no wanhwa na akwa akoda no na ennam se wo hunu bi pen wo soko
okoso konamfo bi okofa ye ene amane okoto mu ntino wa bra okoduru ahia so ho no oyeso obehwe ne ho yie e wonamfosem ho enam so ma okohia owura bia ye friend say konjine wonna ne ye ne fiura ya okotena ne nchen na enam se no oni dwumadie bia no wodi ntino wakɔ afuo mu a no ne ntensere kɔ na agya wakɔdodo hɔ ama no wa no apɛ kakra bi diama no ewo mu a no owura na enya ho a ntensere no ankasa ene owura na yere ne ne ma ene ɛkɔ no makɔdodo afuo nim nti ɛtoato aso mu sa akɔda ne yakɔda pa na namontuo ne kasa ne didie kyese ne bibia danso ewo kuro no a waba mu onim nti owura no de ne bibia kora hye ne nsa prekope na we nada kuro bi owura no yese onkɔ afuom ɛna akɔda no yese obɛkɔ no akɔpɛ bibi kakra na akɔde abafie ɛni anya hwe kora no wɔkɔ a obetumi adɔ afuo no kakra na owura no so hwan ha no esi bibi besi a na de kro na sisi waso ukɔ na akɔpem wie a ɛhɔ na abɛka me hu yanka akɔda ntensere ɛhɔ so kɔto ne sini obrɛ mu akɔntuo na da bia mu nsensem bebre nanso wanyɛ ne saa enyiyi ne nyina no se bewie nyame nko anenim akɔda yɛfuo mu a wɔbɛkɔ yi ɛhɔ nso amane ɛkɔto no wana ɔkɔfa apinisie bi mu ana ne nyame ene wɔkɔhyia no yɛmfa asedama beta mot ano no deɛ papa yɛ ne wɔ bia agye atom nkɔda nom mpanyin so nom emma pomuden sipisita ɛhyehyɛ nipadua obi a woyɛ adwumaden wotena woto so kyɛ yenuanom ahyɛnkafo nsɛmtwerɛfo adwadifoɔ ma kyɛsɛ obi a wogina wo na so kyɛ ɛtena woto so kyɛ bia no wohia betamot mo a motagina awiam betamot wa na bɛboa mo ɛne wada no nyɛ omu ana yɛ no ho ahuhuro omu ana wo bia bɛfra ntunya betamot na wono no mo a na boa wo pomden no ko supermarket ahodro bia mu na bi se bi won sabeka ko soto bia mu pe betamot wa won sabeka bi ana akoto na tufom na so koton na mfaso wo so eyebuchu se bewie enyame nko a enenim se bere medane achi na me ankasa papa Tofiakwa ode de to aso enso amaye okay akozia se eno mama ti ase se edi chempe oh se na me kam sika se mbi kire wo se ba woni mbeche ni ache okay mate sika se mo die mate papa kura we dia dance se sika de ntoto na se na no na che hin na kyan wo se ono obi cha de no oyi sika mane san fa nto na mo nche na fofo anti se sa na tie dia na e wo so me so ane ache oh je di na chicha okay awusiafo ne din e de akosia ajewa boatin me piesie no ene enwoma a wato ne din se bewie na wohwe abrante no se kasa obi abawiase abedi amia no ankasa no wabedi amia se bewie nwoma no nwoma emu du na de amamani agene se asukufo no nso baabi o maduru no ɛhɔ no omusua ti na kyese eduru anwumre se ya matan no ɛka wo ma se monkɔtena ho na muntie se bewie nwoma no kenkan no na mepiesie nso kenkan ma ne yede ha nti wote ase yie wote niema ewom no enti akosia meda wase nyankopon nhyira wo ene enkomo a ye bedie ɛwɔ na menim so ene wuku adai no akankasa yese abro akosia na me ka abro wo se hu ya kasa wote ana ye mo ahye wo ho
Hey, abusiafo nia ama abusua bi anye yie ne fapem ahon komo ne yebedi etoda kura store bi agu magazine fo amutie me se he store bi a adwuma wo start ye no nkrofo onye omo ana omu ye adwuma na abronti adwuma no sesei akofom na ukonya driver ni a otie na minim na wo ya abura atoka mu no eso wa beto kakanka ka no be se onye sika kura na ade aye adi abusiafo abrabomu enkomo anne ye di e wo na minim so no eye abro na ansana no mi bayi video bi a kyerɛw mi wi a ansana maba mi papa apostle ho na ya hye enkomo no ase ene papa ye be ma kwan so amamanfo so abam na o ma hye o mo stories obi wo ho a abro bi a obi di no esunsun sanso a aba eti mi video no wi a me fa be 5 course pe me fa wi a ansana ne ya be hye enkomo no ase ankasa eti abusiafo me be se oba Facebook ansana video no mayi onim se me ba bia ya na video bi a me yiri a kire wo no aya na eyesronko na ya na ekuradusua etina mpese oba Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM bra ho sisi a o ma ya video no menyi mere se onime wa ma menyi ma nyi so a de na nkasa kra wo nhye da nhuni yie eti bra so ho bra eye Sompa 93.1 oba ya nka mayi school nya abotre omo ba me pese omo ba nsa na mayi na sa video we no ho me yi kire wi a wo be hunu se de wi ase abro etie ya bra na yenya sa video we producer ye ho adwuma ya hodo mienu na okay mami first video no good hwade we ye kotwa omugu adiem na omaye omu se omawu ena omugum omugum no omahu se ba bi omaduru no aduru wu asem nti oma sheda pretend se omaye de ben awu na eti wahu se afede ye ma ba akoso na ese wo ye de ben o keka no ho na ye hwe video no biribi besi nti na pesa oba o de bra Facebook hwe fane se omu nyina aye o madwin se o mawuwo ana ba ko anya akokodro on de wo ye de ben o keka no ho na wiase wo ho de sai mo wan se enakura na amama hunu se sa akoto no ye wo bi o ha ye mrofo de na bi ye abibifo de baradia ehu pa wo video we ho ni se abibifo de no aye tuntum no koto no ba ko anya akokodro ye kakra so opese opie ana ne nkrofo aka ni nyina nso wo kono no omo ye de ben twe no ba fom na adan sana ye mu biti o abronti onipa kona nimu a na obi twe no san to da kura abronti ade a obi anya ho akwanya no obi fa kwan foforo so a obetwe no asan ana won komodi o na ade we ho ebo man for second video no eto so na menhwe video no intentem so for second video no wo de hwe on se ye do magu ade mu o wo se ba ko pese o force na opie no twe no na sembisa ne se ade no opie no wo so force se wo nso be pie ba do opie no no obi so twe no my video ni naso me da se my video ni naso yenko ahoma no so enne ye bedi abro ho nkobo se obi edi wabro a
frɛ na yɛmɔ nkɔmmɔ ansa na papa ato no bo ase aka abro ho asɛm akyerɛ me wacho number no ɛyɛ 0551 931 931 abro ni bayi oh David na ekwa akopem se bedru bra bi kra na yesi abusua mu abro nti so obi kra bayi a na obi wa abusua num okura ni kura honhombone na odi kutie ni pakro ankoya wono ne ba enti abro nti okay 0551 931 931 0548 931 931 yenko ahoma no so na yegodi nkomo kakra emra be ba cho me mo akwaba ade ba sompa ya me Tofiakwa ati say fa nyame adom na say nyango po adom me bo abro so no yema hye wo ho ano de Tofiakwa we na minim so a ma minti o are obi adi wa abro pen me amandam for pa Tofiakwa Eday enye ize na enya ye adwuma baako ana me man is ka na me time me na me di kan pro me ho ntino ya na me man is come and ye adwuma na could you believe say me customer pa pe kwan bi so e ka chen say enye ma me di adwuma no enye papa ama o si a chosen come customer na money na agency me customer na e money scammer e ma me mean scammer me mo me di adwuma okay not no ni pano sika e ni ho ni pano money scammer me am botom scammer di o entno ye me di no me di ni nyina na me mo scammer o di chewa adwuma mu no na wa fa cha ko ni pana me ye adwuma ma no san enya ma na me di adwuma ba no enye papa entino efiri na koi o de nyema beba enti no ma wusika na fa koye no say wu nipa no ono no ni ka mi ho ono ani botom sika na de ye wow o da kwa na since then no ya men ka no se nipa hu nipa nye na Tofiakwa ade ba ko ne say eneni ni na obeje say enne kra wa frem so pa me chawa o wi adwuma ko so kwa akra nti o ba be je lo to me o yehwe obi ama na wate na money bi dase me dase Tofiakwa ma me ka ta ma ko nche na me fa onua na obi agina so ache me counselor I think me school and sir but mine no no adawma nka me nya ne na ma na Tofiakwa so me pese me yo favor pese me hu o size a wo hye e won pabo Mate me dase me producer adu bedi nkomo akire why asemo me ba jaw odi ni ba bi afra me free abajo fm kusi apia yapia obi adi wa bropen nya bro oya odan me yo bi me kalotu na ke ti adada mu ho no na me hu driver ni bi na ewo na me wa agric station edi abantere betaka me ntenya na jame tuma hu so ya driver na tele na tuma titi no na member pe na sem ena tabra no so na mo ka bi wo ho no ena me ye na me ka che se mo kai but engine nye etu ani me kokko hwe sa 207 no ena wo say body ni ya kama pa nti ye no so e ka me ma ye nkwankwa ye engine no e me hwe engine no me da bi wo ma me nto engine kokko embansi e ma no wonwa na die ni ko pe engine no ma me ko tuaka pagas no nya ya stand ani long shaft na me stand na the boy can be a man on a big station one so no loju a chanko kwamuma a hodo kwan so wonum wo mu de prison yard and wo yes e hon so eye it will bet me there come to yare ya wo bet me ndi be yaduma me be tika na be ye bibia bia no enne hia me binia e dia bia ne adaba ya wo mu mi hunu wo mu no di sene bia bata wo te wo me di aka beba ismase edi na o twinje na me hu abante ne da the friend na so meba sa ti dabi na me call station ho ena me ko hu wo mu chama am just me nyina ko to me ni me ko hu ya de ma ko ye sam di to ne ni se kwa me adu ya friend kwa me adu ya me fa ne kra je ye wo na abante ye kwa wo de ma fa su ni ka no yi ni ya media wo mu da na mi wono ana ma jimi sei so da na otu mi nsan kan mi sei za
Say we say a job for no sorry and tamon. One walk of more could be a noir. What the kind of must spend ever. No walk with the Okada into a program. Never been since a man. A demand out to me and to my say, yeah, the Coca my chairman said, yes. Never know the year, no, I can't say no manifesting man. Any idea to not coming you after the sack about face. The better I say, Nina says, can I find so? Now to me, as I say, you know, I found so. Into a permission man and Faka and Yerman, Chile or Jamaica. And I'm a good Genome Catcher, Debbie. Coming, possess, come back to me, no, beyond them. Mateo Penny, may I say? It's the one I'm a James Safwa. Okay, that's a what you was Safwa. I had to make a scanning in our channel. Okay, Mate, may I say? Young call for Frost. But you would never be a friend free. I like Jamabono, Tofiakwa. Tofiakwa, I want to share. I don't know. I don't know. Fantastic. I am not on top of about the mammy. But I don't know. Papa, that you do, I and young one, and you know, go for the years before you here. Just madame for now. You know the book was Yakafred. And I'm the cat say, a good about Uber. The two but man, what's all die? And yet, madame to be here. Papa, and yet, no man didn't see that for yard for pro. What do we say? No, so I talk Abro, I'm on your soul. Oh, and you family, matter. That is a walk of the year, good now. Can you like the plan? Abraham down and a young boy. Give me a course, and one a sense of my young Ati je sam kwasa mchira say ya bibi fo nkwa na me bo abroma yo fo David tora no mama ya yemobo ye yawu me ba cha wudi ni ba bi afra me free. Hello me obi adi wa brope ho papa na wo kan afra bibi se me di de sie kakra me mama ntie o me de do di ma bro no. So we cried, dear Mawon, but the fear pad, dear, and one thing. Sabbath, me. If you go, yes, make an abundance in people. Say a better dear, what a better word with him with me. And then on what to me, oh, when you pass me, how many fast make you be? What's so be? I don't know, dear man. Oh, boy, oh, baby, oh, Fakoma. Hey, I blossom na more can you say, Bemena? My friends are no before from there. Take me that CP. Me focus on Kakrebia Kahona, afraid my buffy, and I'm in Papa Beshan Comasi. My sons will be a homano breful from me, but we didn't be a friend me free. Hello. Now what to say? A radical me. Me but you'll be a do a bro pain. I'm in Tio Bemena. Nana nim Tofi Juma Minya Juma Kasia Wakra Kumasi the same madam for Baku so messing Koboame. Oh Tofi Equia Jumane by any sick woman in Amedia Mano. Mimi family woman Sankai, say Wakotumadu. Wakotumadu said, me by Jumam da Ben and Mamma Befa Juma, Makonia Juma Befani say, I'm messing Koboame. Ama me ko bae Tofi ma be yale a senye urade abasa enkamawu as you say no afena me ho to me kakra ba me ba cho ade na kire se ono na ato adu Tofi me sister e before ba na bibi ansu dia dan se ono kire se obi a me yare no frefre nkofo bi so mo se kwakise me yale na me yale a yade na kama to fo mana no obi a se na kwadam fo yare na what is fire na ofe na busa na sia asema obusa se yade na kana to ho ana o yare oba fie be hwe there be wa me hwe da wa mfra won so wa mfra me no busa nkrofo obusa me nkola na se wakise me yale
na ya de na kama to ho ana ana say ya de na me dey meti ase wate je mitimi kwa adwuma tife fra kafra na de matine mi widie mu no so tofe enipa hu ne nipa tiri mo sum pa na mi nim mi de mi se manya adwuma na me fa na mo no so akodi dibi bronti na me de mi se so no so dwere me ho adwene boni o pese o yi mi firi wo kofa adwuma ne ye o so adwuma wura kora nim wo adwuma ne ye nkran ene e firi kumase ne ye koye tofi ye kodi less than 2 weeks you try to 2050 Ghana cedis ene na adwuma na bi wo ni TNT nka ho ni chop money nka ho aw owie oba no ozo okoba bi se wakotu madu meti ase wate be yi nyame be mo asore why ala je kwa mama sore tofi ase nyankopon hira wo 45 na maba fie na me papa be hye enkomo na ase mpacho udi ni ba bi afra mi free hello me de Musa ma woni so kakra ma me why okay Musa obi edi wa brother sam na mo kan de le ra fo papa den hello you school 2013 last batch from 4 it would be a meeting for na ni ko ye le just so Musa mento nkan yi why hello kafra nyamia mento nkan yi ba jonye wona me kan why nya wotre wa jo udi ni wa bi afra mi free me just try to do fine okay bemena obi edi wa bropen yeah to fi za go nya go so abro ko do nda su die o so nda su die wa na edi wa bro ezi ni ma so da na me picture ni ma ko to strength ya man to fi ja well true dia na afi respect am ni obi obi because we need to no aso panyi no aso ba to kade am aso panyi gitwi na hwe o yire no ma na onu nso nya kakra ni no watwi wadi to fi ja na kan ki to tinge de yo we as we nye de o me fa de o twato we wa jo odi ni ba bi afra me free hello bemena na me shrapa me ti be dia kon okay be dia kon me ba cho obi edi wa brother ma men kan ya za to fe me sre se si a cho for se de ma so mpesi kona ni mo ma ya sika o ni mfa mi bokai Sasa bebia ulodra bebia na station die some part na me kai ni tro sa wow yenya seconds ani ade abobon because ya de pa futu no class nyina boy acho for the number no why bema me promise o una obey agent kra ma ye wo trotro drivers no me da se trotro fo nyina mo fo mo nhyɛ me nsa no dina say opa so kira say trotro fo no mu tie so papa na just 24/7 hey my adio ni padodo e foka de asana de asa obia problem say obia ya na we dey on program e come na here for na dey drama that me country wo but ye nya di board no so ye di go ekira ni pani busa watrem obe o frequency number no masa kasanche kra why kasanche why tobe uningiri is oka e kompa trade abrona o karo me mabusiem ti sa se pa ye na nan budi jaye me wo famienu etimi ete eko bia protection job to akodu ba di kamani wo mo
Omo di abusia afa ko teka. Omo di abusia sa na ko win sa teka. Oh, tieni on kwa mame George, mame George. And you do any parent in Canada, so the court room, I mean, I said, so no, the chase car, Obama police watch and the money you need. Almost Shaka, almost in the air, was asking a pateka. I say, oh, the balance neighbor, so, I just asked him, almost the Papa and the daughter, Sama, take. What was I that time I said, that started 4 million. Almost the Arian Spanish daughter, 2003, 2004. Fraud. Omarian Sasa, Eddie, the camera, and the association. Oh, now we talk here, Papa. Yeah, bro, we are broad no, I was wrong. That's it. I was a former fan, meeting me for course in the BMCC. Yedin komo kono say who be here say e wo say mo ba mu bi mu a mo be san abam wei Sompa drive Shannon so Akosia Ajewa Kodie Boatin or Yemi co-host and Minister IBJ chief producer Oha Kofi Foster and ononso Ebony Chidom na OTCMC ahwa ma hu say school fees and Yima and Godfred and Hartman kachiri aha omunyina ho and ni obi ebo Chidom wonso a wutie yen yeda wase Papa where there I did was sumo where I send so better from medical Yes. as I wo a bro I know what Papa Papa na jumedi mesro na ya dedicate jumedi no e de ama be ma me ante sewa okay no last week no nya 80 years wow ono na eja aburuchiri tine ya ono hwenkode ya oh na min shira no na watiti won mu a na min shira no nje kosiada no kosiada na mande tine nchen na wo ne o mahine de sane amudin akara no Nse na no wo bom nkomo nam say na mutie we nyina sure woni program ni nyina kwesi oh ya da na siawo tinde otie wo so chiawo jene sododo mani chinkwa meba no washira me bomodin meba na ubaka se mini meka yo meba no mabro washira me bomodin pa bomodin kan ni be we de wa man ne obeda meba etiefo nso ye beda o mu nyina ase okay de tichiru edema na minim jumedie na minim ko semni papa na samo kan sa trotrofo ne taxi fo agebo so na no kre okay etobri bia bia menam bia me sheda na mehwe mituka na ntim hey na mehwe sane papa izem papa sa da ne ayo promoter amokum ba bi na medru ho no na omo kase chichichi kakra wum okay amokum jum okay when I walk that area and technicians and muntie na mo ya ho adwuma she ba kunkran say omumpe radio antenna okay nanka intimi MPK me das papa nti odum no kwa na ekonanim amen na be konanim asense amen yame adum akosia tof mu nyina wa headi enam komo no emo hye kakra na jesi etu ebu ase na yeyi ne sere ne abasa ni esua de ankasa yesi yedi aburo ene sunsanso a aburo die ediba okay na wonu afre ye no sananka kwa womanke bisa won se na wo mo nso aburo mo di afoforo nso enzo kam yendie ande was obi amfani sancheri so no ewiase abrabo aye boyi aya no ho ti sekejeti ananche okay wo complain so obi apem wo no obi so apem no enti top bibia ya na esese etu ebo ase wo sania we no be madi hu abama fei ye bebu nipa nyina se nipa nyina anye okay
nti metatu amanfo bebrefo mo wakonya kasa bedwem digital radio so enu nti na kankasa na obibi ti se dodo na ana se binum nti ya na esese ye hwe no yie na antra ene ya ne ma me nsafa abro die ho ase kire kura ne sei okay edi ani abro na edi enso ne kofa ba ano ne asem no eyesu eye ne ye ewo nipamu emoa obi na emoa de no ndoso ai emoa ewo sesu no bi ewo mu na nipa de no dosu pisin emoa de okay ana nipa abro edie no sunsanso no ana odinsin emoa de sanechi na esese yebu ye homodin na yetimi tu ase fi se enya de papa okay emoa nsunsanso ade ba no kire se eka nipa nyina obakofo abura obedie no tima kanchirima bebre ntinye suban papa esese odasani oma etna woso ena ebi nso a omu dasa suban na didi aburo no enim sene a oye ne yaburo onim aha ebi fi se enyansa okay nti obi oha wo no wani da ho a wonim se aburo suban no yi na die no ono no fi se enyansa wisdom of getting wealth ofa nyansa so anya no ho ba na ya bro bia na gina nkyerkyere bia wanya so na nkekehye abrabo bi nti ofi se ne awoye ne nyansa kwan a wo yesa be mu anya japade bebre okay enso onim se ya bro die na fe ya hwensunsan so a udi abura wa ye bofo no udi aburo no eba wo so ene ne udi na buro nso e de ba mu nyina mo so ene nkyirima nene wonsempti awuja for way aye na menim ne din e de Apostle Paul Kofi Ajekomo ye counselor o san so aye sofo a papa mpe no ho asem na mi be metombo ase hwehwe mabra bom se na mi be kan medi hu fo ana mi ni hu fo sa menim bi aje se me yire na mbusa no do trust you say memfa sembi en kwa bontin wo bra me ankasa me nsusu mabrabo I would never do that. Wow. And na me ka kire mbaba ko London asori no na twitwiri kakra bi yefiri ho no. Okay. Na me ka kire se me kura mamudiem na me kura mu akwawie me nsesa. Amen. Me ma bibia nsesa me da. Wow. You said da ko me kwa kopie me bofo nanim. Wonim ni amanyina o. Kwa ko bunkonta kire no. Bunkonta kire. Ndise ya Uradi adom wonsa kam ya me sum we mesum wa ko sise wa beka sa wo mpesum no bio. Na wan na beka de eh wa abi za sam kwa de se yan kwada anwe no ho na we kwadwini we ho pe no kredie okay ya ne je ho na no TV station for we frame om so om pesen ka ukwara na mse dabi. I've made a commitment to my boss. Daddy o san kanisana boss sade o kanisana mi yamashire oni to bi ani ni pesan ya upeni ya di nokure mano nokure die enye bibi ya kire so sa o tabi eso mfa so e biburija wow. Sumojo o to yeah so ye ka ho to na go bo visit ga o na say no na sana man fa adwene yo mo enti yanko so e se ye ka aburo a putoka semuno or saying something or doing something with a wicked intention to destroy or hinder the person from getting opportunities. Entumbu ase na fei kwesi adauma yemfetwi no mfante to fe ye ka aburo dia asem bia obi ka fo obi ho ana ne ye bia oyi na dia fo obi ho a adwempo etechire ne ya adwemboni se oye sa dia sew ama akwanye bia nka obenya na brabom no wasisi kwan no wabre wase wa hu se ne ye no chesa no ahye o mama na we dey say no ahye chen de enim bia no ahye because ne na menim abro but nchiremu a wo de aman no emu asan ye du abroso kire se akwanya bia nka obenya no wasase so ade wo yie die beba no wo de na sem bia o kan fa wo ho
or the ni be or than a defoul. Ah, not dream po attached and say, whoa, can't may sadi, media browas. And yes, I wouldn't. And yes, you wouldn't Wapayo. With him, yoy. You, Akosia. Na eshasia send neo. Enti ekwa na nipa na nsesa na dwena na be yesu. Enya etra ne yokosu tebia ni mu ana honhom abam. Na che so aye professional abroni a utimu so deep abro no pa. Tofiakwa mate wase. Eye nipa ho ade. Na nya sam papa. Crash me. Hey. About asem it doesn't be a news on say what a person does to destroy someone to his or her personal advantage. Okay. Near obi be yes or this say wo amon no wadi ye. If and with diabro. Nature say akonya bia obi wo. Na ebia tumi bia wo. Na ufi se sa akonya no ka we ne se no. But ubetumi anyas wo tumi bi chen no nti. Sa. Udi si no kwan ama wo wapese obenya so mfaso. Onya so mfaso. Ede na obia betumi adiabro. Nipa bia mfa ho so okuta Bible. Ah, so for so. Oh, bia. Apa. Obi a betumi diabro. Afeye ede na etame nipa a omu diabro. Ah, na me ade ne nye nanso ya na o se etimi yehwemu hu na dwen popoti pa nipa a omu ye ne nye no omu de. Enra me ni G program no ho G. Enra na na ye ka manage o sa baba manage papa nene say eniema ekoso afiase no ya na eye mawire ho na ye behwe oman ene mu mpanimfo a omusu ene won ban eye aburodie na din sunsanso boni kuwiese edi na mani pedi aburo ni edi kan no won meta di aburo pa na ya na ye bitterness any anger yaudie ne abufu ene abufu ntraso boboni asembi aye ne ya wabedrum pomponso bi a obi adi na buro bi a we santini ehun ya wunti wo sai sai wo hia santini bi a obetua no soka abrodi oba bi ni Christ ehia na Christ pinsu anom na suafo no kotaduane eno sere oba yinsuo no se ujuni usi den besre me Samaria ni nsuo na Yesu nyan ho abotre de asempa no tentene no. Okay. Abro na nko obedi no so kom di unua no pensu anom sa ba kwasem na no ba no ka no onana kra ne enwo no. Okay. Ensu no okuram ai no okuram ne ekono ameka ne ma bebre omeyi ya ntoye bu ase emia ya pirakuru ewo ne ma bi ho ane edi mirika tente koje fa hudi a edi enya ne enhye no nso ye fa hudi na ese bola suja esi hwe ne wow enti no obi mana no so no wode mpapamu nsem bi e ba o se ye tia wonom no mujai ya hwe ye ombedi enya dachi. Wow, all is not well. Ye pray ho do ya nto ye boase ma opese o kire se kwaya ye fa so koje fa hudi ma ye my Ghana mampanya a wanya no ba bi ko Kwame Nkrumah no ye koje bae no ususu se omo pre omo hododo na sen ketu boase pa e woni ma bebre a edi adanse sa genia onte no ho ase a wato party domuntintan na esisi na so ne no mpese usua de. Okay, but usua de pa bi un se Ghana nyame hirae na yetu ye boase a
nanka we could have done it better than this. Okay. The India this and say. On say na ye ya mama ya ididi ye ho ye ho so. Okay. Na santene ni ana ne basem odin a osibrim afoforo binom. Okay. No di won so. Now, you will nipa ni bi o ho a omo wakasa busuakuo no bi a saa yaw no da so wo mu a omo nte wo mo ho ase besine entabakwa asam ho manso no wo twe a ba bia yedu no nka ye free ho but ebi nti wo mo ho ase saa nti yaw ewo ni mu nti obi o ho a ohia santini a ofane se wo santini ababa e manyem wo so men wa ma se wo life e de atua nananom bro amobro wo mo so ka ayeka I was your baby abro no papa dia hase nature say obi timi shada ye na dwene say trap way of free no me shada nyemo me shada di mu boni free say bi abakwasem bi da ho se mo nananom eyese tiae enka fa no ho eya abakwasem aba atwam ene abro no say o grade wow the ura politics mu kura dia ne na tai ho no de ewudie kase pa tato ewudie kase pa sanana do dankwa e babo ntina beka enuro na duane mu senkofo try to poison him several times you be shocked but they don't say things publicly. Oh yes, etimisi sa yes serious enye wo mu asabi any part a party enye te say NDC on one party eti politics na ye hu no nia ekoso wo mu no omu bie ni nyina so a ke ye mba hyehye dodo hu sinse na yinim na me abroni avendi etoso bie wo mo da sani edi abron ne farba na bi ye jealousy and greedy pesamin kuminya ene ni bre e mo da sani na dwen say obeye bibi de duabro hey adeba ko menya mi hira me ne say obi amodin mo eye manage I want to be part of your history. Wow. Nti o sim you me sim o I'm there to serve you me dia kuma pa besomo hey wow nti baby ya urade de mi akobia no me genhira me pedimpa yes na hunya yes ko be 2 weeks ni urabi ye niam bi na nye egu Kristo animu ase ne brenya medjuma ase yeah and o de kan 30 million si emfamre mi so sika na mse mempe yemfanko menye menye ampa ehun senka ye bibi ba echese meje ya na chese megum enya chede nyina na yagie ana nyemre nyina nso na yagie achede tabi and one me pa chede no pass dada bia no mo dase no mo hwenu meyi ado wura amanemu yes say baby who adu asie achede bi do nsa bi gu achi near you how you can say no okay and to be nipa no gye nanyi odi kan de achede na brewansa American do bi ye mbisa enchi echire meneche ya se me baga na menkra odi kan de name no brem say o chemade odi ska kakraka me danas avedu bramba kono so na wan kambesa mihia nam de ade bi ma e kwaji ye no me de begu me bag me chere se me jame me ne ma ho nam de ne de ba me sisin yam de beduru Ghana no ne chere e ka no ni sika o de che me ne times 2 there's a young achede no di kan bro no go wan so come on yo Ana mi se bi free say ya se nya chede nyina na mi obi gra yo papa bro so anu how wow ena foforo bebre nso abura omudie no ne ekofa ba no eye discriminatory attitude and behavior okay nipa yi mu suban bi ewo nipa bi mu eno no wo de kombo mu a akankasa ye fro ba ko otanjejafo otan egu ahoro mu ba ko otanjejafo akoko na wo se suban no on say akoko ne mba
oni on hwa no de na tabu no abu on sinti wo nka ho na ososo so he na ebibire mu ne yemman mu bebire kura sa suban no okay nipa mienu na akoya ade angunani ka ho fantini ka ho we ka ho obeyi ono no de na sinchen wo mu aka nyiro de blame bema mo cause oyene kromuni so watanje jafo no nti ba no kure ka yone ne kaka sakro no ne awaye no onka obepe kon bi so defend ne say ni si en di twa ne kaso ye nsa na wo mu aka de wo mu anye ne yie kura wow discriminatory attitude and behavior as a result of brainwashing against other people betuma mu bi adi abro wa brainwashing no afa kasabusia ko bi hu se sankofo no umpe bi ehu enti adwuma mo ne panyina wo mfa bi abro ankasa papa babi ade asem ya be pii na no odin abro ankasa enti bo hu sa ne nkofo no wa adwuma no ma omu gu adwuma no omu se no enso dan so nam so omu ye no kromfo anti esese wo fa won obi aka bia ya brainwashing na tia mo ton fa mo papa se so krompete du na ma ebika saa be no embenimfo bu saa be no enemei ya tristy ye be no okay ye miss can I say misapplication as I say a beno ye shedda enyam penimfo no mo kire e beni nyina nyina so ene ne nti omu bu beno edito and this ye bebu beno basabasa dia for nsem bibire ko bi kura de on so say ukrom pattern say o di kura of fimu nam dia kanu na ukrom pattern di e bi ka ba na de obodom penum nyina kura ka ho asemo wow enti nipa ye dodo na ye mu binom nipa ko bi ho hi ehom ho yawo na ye brainwash ye nkofo tia wo no okay oman bia mo kasa hodo se Ghana na munya kasa ba ko a anwene mo abomu no ese mo hwe asa betete mo ntam ebedru ba bi na wo ha mo komani mu anasa de na de mo komoji enya sam papa entempa ne ni ba ye ho so ne ye pe kasa ba ko ani ehunu kwa ne ye be fa so a ye de nananom be wurawura aman yosem ni mu amamuo nim fi se wo no wo se wajifa ahudin da firi broni nsem na hwekwane broni nananom tenae na wojifiri ni nsem a no wakoye mra se nananom nhimfuwe amamuo no ye de tabo atomso mamu mamuo na emu masase yantamu a eyamo de ehihye mu nsa no ye pede a yempuntunwuma de beba mo jaze wo mun say na when you utwa they say me because you can't build a country without a land almost na yomo dia besi sabrenki ya tutu ye ne mayi a osanka himfu bebire ho ayitua wo maka wow anke besi sa ohun wo mu ro no mu plane nka e ma nko ba say omu depend solely on land a critical problem unse namsa na ma infrastructure wise no Ghana ye tight because omu tunton sase no basabasa manipa di mirikatu osisi adan tan now what play mu what dey so to kwan pen say wo lande abrochire na wa hu sane ekuro a mind city ya ya hadie no kreni Yehowa kreni uba na ora kra ho Jaza uja pleno ba na ebe chese enfat na hu se Ghana chance so koko de vutu kwai oba se we pa de ne o ma ye ra ho eh den so nke ye to ye buase ana ye ma abrofo hihihye mu ni ye je o madwen ne kakra ni ye nwene niema ne bi ehunu se ne yebesia ye no a ka obehunu se chieftaincy role ni political role ni a blending sa na eninamu na ye kama we are okay no me se menye wanu nsi ba bi fofora matukwa ko South Africa pen that's right kona ko hwade I tell you Udruwa a African country but who say at sabrochire fi say am say de wo kan no o man pamo abrofo no ntem David enti ama udu South Africa ohun se omu kuro ni se omu si akekere no papa to you nim South Africa the endi omu pa country no
wo niema bi a ebi wo America ne Britain. Okay. I say wadwuma be say ye na aban wo nsonsi hu sika kakra bi se de be ma se fatete ho. Okay. Na mripem ebi ho nje otuka akwede nti unje hu South African fo bibiri wa bruchiri omo pa kontusa they say the Ghana and Nigeria for Nigeria as afa abeni etoso nan ya ema ebinum nsoso edi abro no aya na they see it as a form of vengeance and retaliation or payback time bibiri hu ni say eya kwanya boni bi a wodi adi no pen kwan bi a wodi no afa so no ono nso be di wabro na me nim ya soka ebi kura wo hwa na nya wo ankasa na ye wo na nabi sanity papa we a wo kan no wura busua mu a obetima akoto kuro bi na kuro no abusua bi wo hɔ a omo ye tamfo ma wo hena wo kuro mu hɔ sanity nti sa abusua no wo ajapade a edin se wo hene no betena sia pene so ama sa abusua no mu nipade sa ajapade no aye bibi okuro no sanity ekoso because ebi a wo be di hene no sa abusua no a ajapade no ye won dia no de no fa kwan bi so enti ofi se wanya kwa be di ade a ontua won soka ebi koso asotwe okay between asotwe ene ejiso hene okay e koso sisia eyade ekoso okay simply because nipa omo pre no emu ba ko a nipa dodo no epe no no je so hini susu say odina fa kwamboni bi suntompne okay now ye chechire mine ye kono saa enyi ye awusiafo abro ho nkomo na ye die na eno kwasam ne say eniema ye kan no eseye busua eseye kuro impo ekwa sei enuanom fontem eseye business abro se obi wadwumam na ade bi wo ho a onim se ade we ba bi edai se mi jai ma ade chia ade no ebetima sei abro nti ena anya wono na beto nti mame mane na ho na ade chia mabo adwuma wura amane se ade na sei sanity abro we abro ehu na ye toso na ye ka se bi mu fa ne se ye retaliation and vengeance and time to pay somebody back ukona man yosemu a ese ya de pa okay obi adwen ne se na me nim ekwan anana do fa so bre ya sando otimbedi akonya no di akotene okay nana do baya wantina ni manchire no wayi nani watietie nkofo bi kura nya no hotai ti sa na tie de a wono so behwe ase ba wo miamba politics asem de yeken yo enti akoso saa fe sunsunsanso no yen wo mamma ne timamufo no na eba be ha yadwen yo asuru bienu asebie se kodogwa yeah aveniam de betwa to wo ne ye de ba no number 5 corruption and corrupt practices can be one serious reason why people do that in order to frustrate someone who have the will to do things right. Okay. Proyene kankan. Emma ebinum nsoso edi abro. Okay. Ebia na watena baby ache. Na onu so da sani tra konya so cha. Ya na nsempi. Ndi na wiase no. Ensese tumi kodi obakofo nsem eche. Okay. Enye sade nenye. Nipa kura wote ho a adwuma kura year after year na ya no say o ye changes kakra. Okay. Because kata se share project. That's said wo kan reshuffle ho asem na wo kan. Me da say. Na no me person me sound politics. Oh, that you pass reshuffle dey name ba bi fa akona ko.
ho I say oh Omo ba ko fo tra de enu musa abrofo nye ne sa omo wani nka ho evi se wani ka ho a wo mo a wonu omo hwe sa asuye no so no omo abe corrupto se be ya untimi ntutu no yie no omo twa fa ho okay na di oman ni nyanche omo nye sa but the before subai no so ye finance minister for 8 years ade ono kwa na wo finance hunim de ana okay ese so sesa no na sesa no ana be hunu se books no figures ni bi kwa ha na bi nsu ko wura ha na bi nsu ko de sei okay nesa papa where okay na nyo ma hene net ya but ma mi o ma hene ya tia wo anyo ma hene net ya kwenya meti swe sabre ha enti ti se oman makasa sa yemfa ne se bia oba MPP amamumu a obi atena city se finance minister abodin watena se ko be se 8 years and 6 years or ko 7 years any ministers bia o matena tra ho ache no amanfo ka kire o mampanyi se omususu se onye reshuffle kakra no woni sa nkrofo no ya adwen me no mo ya adwen pa kire se esesanke yewura no dwene ho no de ani die ma yen se Amamuo is not about him, but it's about all of us. Amamuo nye team. Dabi, enye ne dia, eye nyina ye dia. Okay. Enti tumi no ayen ya bo chire dia ma no. Ensese obu ye nimtia, eso de ne die ma ye. No tie ne omanfo kan. So no. Even say your opponent kura. Being opponent na nye otan. So be nye otan. Enye otan. Ahun ti ase. Enti ese wutimi tie. Okay. Na odi yodjuma se papa na bon homodin kra no a aman yo semu ni yepeni ye ni epese de dodo amemu no ko nanimu a me ama ba ko fo ntena konya so nche okay sad nem why especially minister for no yes esa ya na hadwene because obi o ha o appointee no ye ni minister wura office wa pe na wo mo ehye kwa guru sunu a kata se hye ne proya dokro wo mo no na o mo hye da ya baba pa asebi ne to soso ne nufu no nso ahohore okay na wato no bo asese obi krimu wa yo ho adwuma ya asemo abro no na se nkrofo no o mo no so wo office wo no betumi asma obi se o medi if he says otimi succeed edu minister no to say tima emfaso de no mo gibi Saba ya minister no untimi nkasa niema be kosa ne oseko you can't talk because o kasa ababa na niema no a woni no ye no ombeka yes na oman no mom ho kire no ya ho be sofa enti e be ka sika de tokodu anka body banche na onim se ne yesi ho no obi atopa woto no hunsusa so na mu na bonten yeah ene na chesa papa abro no etimi say ade o chese bese ewo baby esunsun bi ehun papa ehun wan fania etwa to eyi se ne ekeke corruption ono na to ho na bia onim se adwuma we na nka adwuma pi o ho a Tofi wa wonim radio adwuma yi baby bebre awrade du afefe yi hwese ne nkofo betiriti wo obi makwan sane awu sitiasi eja o sesisi abema adwuma no peja ono opedin teso opekwa bisu no sell na yede ono no hyew misi na misire hu ase sompa de awrade me enya bi hasa Tofiakwa yesire awrade na obia mene nyi ni obia tumi ye no obia ma obia abaso na yemma su kokoro enhye awrade din eniwenyam ayasem na nsusanso no yemo boso kakrai ne yema foforo kwai yesi nsusanso no bi ni se destroy affected person's confidence and turn his good behavior to become wicked. Wow. Oni ya no obi adi na bro no ne courage on ne kuku dro ni na niji a odi ye bibi ne brenase afa de adwon boni ba ne tim se me ne de adi mi menye bibi me nipa binyi dependida na me kotu se nipa wu a me na wu abronti enti wani mra ho so no na di papa
nia omutumi ye eboa abusua oman na etikofem ena maburu nti omo nkeka won ho no mo let's hear we see etie satie bia ye hia papa ye o pa endi ebedi wo ma edi aburu achi nti no wo ma ye papa nyina edwin se se ye hwe hu ye nem ye tirimu ye dene hu nti I destroy affected person's confidence seriously to be a biato na da bia no de cancel no na hwe obo se na be mobu pa abrabom obi dia ye no nti aburo obi dia di nti okay onimpa se ade onu no betimi ayama o no obu na ni aguso se na wontumi nye ho hwe fi se meriboko ye bi ma hu sunsanso no ba bi adi na bro nti onka Aveni atoso bi oni say affect emotions and causes the affected person to become moody and extremely quiet. And many pano affect natinka. Na ve amu aye nipa bi a waye mo dindina niema ha no obi tumi yesade ko wum obi abro betima mo obi anya yade ye kwankro the need demand na ko wum abura obi adi ninti ode okaya ode hu no saa bo se ni moja no se na ye adwuma fa no den sunsanso na ha na dwen ye toso miensa it can cause untimely death, especially say be a nipa no chronic disease. Ehu adwindwina beba beto no so abro contract pa obi akekume bi no wanya road contract ohu ne ebe ye na asesa obi adi na abro obi awura ho akodi abro asemu nana do office insekuru ni nkonkonsa kwa ekoso ho na ba omi office sekuru di abro kwa papa me base nyina nso mu yekukurudu me base ye hwe baby a yewura nti me base ye hwe opposition ho asem yamfa ne se oman de abagi atom ni se omampanya wanya no ba bi ko enkroma party etekodaye no wentimi nkeka no abaye NDC ni MPP okay asembisa ne se MPP akọ opposition pen NDC ko opposition wohwe opposition a ewo ye man mu a abro obi mu ana bebre abro wo bebre both parties ni nyina enti etodo bi a wo madwempa no ya na ye nten hu okay evi se ne bi ato no no ya na osuru kakra nka ne yie mu a broni o party bia oye minority no okasa majority no chiasie because omo ye fair to politics and omo nim se bibia omo the TVS is based on politics, so they don't joke with politics. A serious business for them. Okay. Omo friend game. I don't know why even soccer. Baby a soccer could ye juma obi timi training kolakra me nipa be obi be 2 billion de ye try see game. Game saying the game. A business. Okay. Never be a free game about business. As ye to tune ye ni skapudu a film. A good ye nkwa ho adwuma ye no e betima hwe Ghana but ye ntutu ne ye so ye ntutu ne ye wo da fa ne se me metie ne se bia one Sunday bi na ma sheda se me di medibre eni manimu nyam e promotu Asante Kotoko unze ni pa ko park adenti ma kwa asori awie na me se ne ma gigi ho no ma hye meche me se meko nipa betu adi wachi no. That's the point. Who say sika no a eba no aban benya chefa asoro banso ebi a oye adwuma ho benya bi no asade abetua tight na circle the system. We hear na here na yana mentiase. So the here na epe na here. Yeah na epe. That come show say bedi here ho nkomo. Okay. Edi papa said that wo kan no ensunsanso a abrowo no ebi wo ho a wo de ka ho fi se nema ba ko mienu bi ho nso a na mabisa wo mate maka untimely death say timi mo bi ewu enson ne brenson okay
say titiri yade won so na udi na brosa obadwene ho ama aye ne yeye na atete no ama na akọ owum niamde be ka ho eto so nan ne say a delay what the person seek to have or expect in life emma obi enkoso ne mpuntuo ne nida so obibi ho no echeye di tobli bi nipa no ntumi hunu ne ekoso no da sani bi ana hyase na bro a odi no nti no etwe ne nkoso nya gise nyame ya dum no bam ameni pakro no ose ne kire no atumi won nsam so ye bibi na de na hotebre no otumi kase bra asumasi bone be no aye no obu on so twetwem no obisa se bone be no aye no no wa fa ni nipa no kana se blueprint no wa diunya but na hosa na uyeye na mada no obi ne hye baabi e no wo yesa di wa bro so me say mami pe ebi to me obi di ma bro hey papa me ntie sa story no sa what we have been share this week oh papa wo hwe me yonko brabu o na me kotu ne nim se obey ne hojo enti no me hwe se dia esitie tira me tasmasman okay enti na me book yi sa bre na book yi acho we the role of the righteous in nation building okay ngoma we me di biko parliament nyina wow ade ko cheche na eja me de tu re o yonko na oso no we say no waka sem foforo akire ma me no waka foforo akire me oh ene wasa ko na busuom so ko kasem foforo enti na che say afei che say ye mami muaye afi atwam efie bi ru atwam oh me dem paibo edu baby na se metete se musi broken heart ebi chim kakra ene ore nyo ma hin kwa de bi chi ro hey baba ebi chi o kakra me se edu baby afa ebi gira popi chim me so meto nyompa me manyom so meto sa na mesu oh na nkofo hunu se ne yekosuweni afa dako mi ohwa mi pia bontin we se wati dua bi ase no okuta shirt se no nyame na edi madom na obi bam ye friend optica or ye methodist say no bam no se hwe kofi aje kum ye nipa entie no omo boa no omo kan fa no enye no kre wo ye nipa eni o sha yes enti bi dia be ka kire wo hunu ba na akose ne permanent katrim we dey feel a pa na papa ya to ho no hey nasa ka kwa no odi wa bro che say ya ne ye tufu sankofo fi si emfa bu bida sa na ro ba dwi yo bu da ka beja bi dia be tufu dabi papa kana menka dia fam ya fam nasa odi wa bro odi mabro ankasa odi mabro de wo ka kire wo nko ai de wo ka kire mu ka se hima nko ana de wo ka kire na busunya so nko de che so mu nyina obi adwene ne kresede oh ni yesere won be di abro mu nyae nipa bi nya o papa o mu nyae de wiase no o mo anu akosoro a eya wo nsusu soro ko no yeah oh ni enti ameme ho nkire me na na no no wo pegya nipa wo pegya wa wo wo di abro a wo di ma wo kofo bi ho abro a wo ma di enti ne ni wo fasefo ni nuanu obi am pegya ono kwa ne pegya ye ne wate ahwe wo dan paso sesi a abro ni bayi enti na no sa abro ni nuanu bayi sa no kafo ni bayi mo ye ntafo mo nam dabi chesan wam from fante mo kra abro the counterpart e bayfo wow nti obi odi abro bi aso employ spirit kro e bayfo say or say bayi no chase from the Greek word a kire destroyer and destruction okay yeah bayi kire destruction nti obi o ya de a or destroy obi an we bayfo so wow nipa bi nya o yeah ha dwene o papa abro office abro Ghana bebre na ne wo mu ne se etu ontwane jiwi ase foforo no anyame bo no ene se ne yewu anti obi ya na no ho so efisanya de a ye kan si ase ye tu nkofofo na omu bejaye ni obeye aha ni obeye jedi anyame be kana kuma no so
na ne edu fa bi a wakyekere di obi din abobɔ ho no wonkonko sane sisi a wonkonko sane okay na mmoa no wonyai evi se yire a ogie bebam woni papa bi a ne yefrɛ no oh Esther ne ofai di say Mordecai ya oni Haman asam no yire den no ko Esther so Esther na ko ye Haman nti oni o wi nkokɔ no wo ani gim ahotem sa ono ko bedi abro no Esther no eno ko eno say obi nim sebreti say na wo Esther wo beba be yo Haman na esesa ogie fa so ne se wanya ogie ne de etwase ba ne beba na wo no fie de mo beyira wow ene me kasa de akere wo medi abro me metie me obi mpa bomu aye okay won so ye obi mpa bomu aye wonyame ye bom mpa ye kire no a won fa mpa bom firi suru se kura na sa wonam nipa so na eyo okay o kanipa kuma eti na obi a oba me ne me yira kwambua ye ne ye betimi de aboa no de aboa efri sene ye wo nsam a ebia nyame de adom wo no o de dom sebe ya o de bebua obi a obom paye e wo bibi ho na bire semu no wadoye no papaye atimi aboa sa okay na matim ye den a wo bire bi won nsam so obetimi aboa na wudi abura e de mfa so na wo so ade a mempe se mesi asoroba waye niemo ho ana waye bibi atia me enti esese ohia moa mesi ana ye moa no no na wi ase kura che se hwan na ye kan di fo obi nso di ntia o me se bi me ye dey me di pada sani satie bia bi na me ka no e bia me nsusu me sisu on me nsu panyini bi o wa me ye bibi tia no yeah na se sa ni pa ni di tua me bone so kan kan nka me bia mti da bi ya me nti bi ni mo ase empanimfo atete Mose nkonya so a ko fo hyebre mo tanta so munyimu nan firi so munyimu nan firi so mo munya fa hudie na mpuntuo bi nti memre wo makwem na wunim ni obeje udaachi wow onyame nka ho no mo ye nyina ehimfo na nanu mo nhimfo yesere mo a wo mo adi mbone mo fa nche wo de nipa nanka obedi hine no yeah nyame ahyehye adi no obedi hine no fa che no na fa no bata ho na wa ma gabo kakra se be ya bia wo sesan ya won san family wo oba metie na medwene papa wo ya abro ho ehu obi o ye ja no ya abro isimo sum mane yere mane ma serious sa nipa no serious na busua da achinte sen ehu kire se onsa me kan se etimi mo bi hyebre kachi okay nipa abrabo na precept nyankopon hyehye ne se ni ameme ne me yira yi ya tofa pem ama ye ho ene ye ma okay nti ye ma no benya bibia agina so na wonko so abantem na omo nso omo nyantete no omo nso nye bibi ma wo ma nti wo hu se kro no ne ye bre so chi eno na ma brofo di yi no okay abura ye kan yese bi ni abrofo mu wo so no mo de na me nya bibi fom ko na ya abrofo nso aburo wo mpapa okay de bebe na obi chi akoda bi tambi akoda ne twemo ni ndi agroma ne Tofia nti one day say na waye na dwen se obi kuno okun akoda na otwitwa nam na hye fridge mti we yi nam no kakra na otwitwa kakra chi